the eldest daughter of the late Charles Fosu. We'd like to kindly invite you to my father's funeral, which will take place on the 13th of December in Kumasi. We wish all well wishers and mourners to join us to celebrate his life. Afi edu bra esese ye no ne kra na chikwa me no migina me nananum nyina nemu esi adofunu nyina ye se omu nyina mra emebua yen Ghana man ene adofunu nyina wo miemie nyina migina me nananum nyina nemu eno na me se adofunu ene Ghana man ene abusua nyina se omu mra na ommejam ye emebua yen senye be ya ye nyina betumia akura ye papa ye ba ani ye nua that the number fe obi legal wife of husband adofu nyina mintumi ka edinsa mebobo a mintumi mobo o papa shi osofo mrebi baya na minim se me wa adofo sa na ma kire do mama mehu se me so dofo bi etiho asemi baya no ni mako amanie bebre mu enso no still mugina pinti time echi ikomi koto dwanim medamase but mama mehu se me so meka ho bi ti momo enfo odo efa mbom na yenya baako na nkunimdi no eye dia ko si de ode ne ho to awrade so no ade nyara di bua no ma ewie ne yie yeso ye de ho ato no so ti medamase ko se nya na dom anka menim se mu nyina akra no na obi kai me ti ma se nyina ne se asida enkam obia awrade hwemo so na on kai Abusia breaking news ya beto mountain so Daddy Lumba and baba sabre there we invite Ghana for you na e dey aba papa yi yo na 13th December ya 2025 here room no ama Ghana for trese maami akosi asewa kwa kame se won nanga se na busia no emu achemienu ebi ewo abusia no afa ebi so eni abusia na fa na me no ka se rumors se sana mountain so trese abusia penny to park sabre there we ye maami akosi asewa e dey fi eyiyo ni mi fat kuna yo no enya ade a obema no aye esanse maami akosi asewa atwe abusia na so no watam abusia no e dey akwakopie mu e wo court afa maami akosi asewa so aba bekasa wo trese enkunimdie ebeba no beda Ghana fo nyina ase no e na ma Ghana fo trese se maami kasa na wo trese enkunimdie beba de a na judgment ba na kama se ne bo anyo so nti ne lawyer beka ase wo mbekọ appeal no eno ho seda e na maami e de ba wo trese appeal na wo mbekọ no eno e na wo hwe kwan se enkunimdie beba busia na stress obemi subscriber tim no so e de ma me e too much gh e ya no wa kai na de ba na ka ho sa no upload ni to mo ape wo ne first person ya wo sa ebedika ka me sa obre no ma yenkotie Daddy Lumba ne ba ne se na we invite adofo e de ma de papa ayi yo ne wi a ne wo kire bia no ya ba bedi ho nkomo. Hello, my name is Denise Lady Amasa Fosu, the eldest daughter of the late Charles Fosu, also known as Daddy Lumba. I'm here representing my entire family today. We'd like to kindly invite you to my father's funeral, which will take place on the 13th of December in Kumasi. We wish all well wishers and mourners to join us to celebrate his life. Thank you. me opani yaudra me kase Charles Fosu I friend Daddy Lumba ni papa na kase na enwe ni dinka da adofunu nyina se emra ofrimu na wotwe da no adofo amoba e bejam ye mbebua ye nyina me damu nyina se ebani shab dembo hwe wo ye hu nyina ye damu ase afi edu bra esese ye no ne kra na chikwa me no migina me nananum nyina nemu esi adofunu nyina ye se omu nyina mra emebua yen Ghana man ene adofunu nyina wo miemie nyina migina me nananum nyina nemu nananum no ebinum beba beduru on the 4th a wo nam kwanso ba wo mo eni ha no omo ba na omu nyina ba beka yen ho na mesra dofunum se omu mebua yen eda eye on the 13th December na ye beyi no na ye de betum empem ewo Kumasi Babayara Sports Stadium
no na mese adofo no ne Ghana man ne abusua nyina se omombra na ommejam ye emeboa ye senye be ya ye nyina betumi akora ye papa ye ba ani ye nua that the number fe wo sa eda ye on the 13th December memenda ewo Kumasi baba yara sports stadium. Entabusia video ya ne bai di beto monte so no eno na magana fo HM se ene maami akosia se wa na kasa fie ho no emu acha emma ni bi akwakode abusia no afa wo mo e kire se 13 December na yeri beba so no emma ni bi support ebi so support maami akosia se wa na wo mo so hwe kwan se matcha ebi no so kasa eyiye no ebeba so no wo mo so hwe kwan na ni nyina mu no maami akosia se wa so sei ene wo de aseda no eba ya wo hwe kwan se enkunimdie bi ebesan aba adofo anapapem akosia se wa fosu na me fremo de asida kese emamu idi kan ye de asida ma yenya nkopon etoso ma sida koma social media platforms so fo nyina etoso me de Ghana fo so nyina adofo nyina so me damase legal wives for husband adofo nyina mintumi ka edinsa mebobo a mintumi mobo papa shi osofo mrebi baya na minim se me wa adofo sa na machre do mama mehu se me so dofo bi etiho asemi bae no ni mako amanie bebre mu enso no still mugina pinti time echi ikomi kotodwanim me damase but mama mehu se me so me ka ho bi ti momo enfo odo efa mbom na yenya baako na nkunindi no eye dia ko si de ode ne ho to awrade so no ade nyara di bua no ma ewie ne yie yeso ye de ho ato no so ti me damase because enya na dom anka me nim se mu nyina akra no na obi kai me nti ma se nyina ne se asida enkam obi a awrade hwemo so na on kai ho yesu din mu no nkunimdim ebeba nkunim Entabusi amaami akosia se wa no so ne senkan na aseda oda ye no na yakwa akotia ba na maga nafo ka eche wo magine se ene maami ka me se judgment no enya ade a ne bodu ebejo so nti se ne tie bia no appeal no wo mu ebeko na se wo mu ekọ appeal na eyesu eba so 13 December na ne bay aba be invite amanfo za be so the billboards ni nyina di him de ewo monte so no be date no ana se ye be ye na wie na selom gusu gina kwota wo mu di asem no busia we nim ne concerns aga for a raise our media no so message wozo obetre wadwene our comment section ho edi amami all the social media handles no too much gh o subscribe like no wa share na afofo so enye bi ahwemidin edi dark gold ye besensia